ihmiset aikaiseksi? No, tämä opasmerkki lähti siitä, että me halusimme, että tunnistetaan oppaita, jotka ovat jollakin tavalla koulutettuja. Ja näin ollen silloinen valtakunnallisen opastoimikunnan sihteeri Eeva-Liisa Tarvainen sittemmin mukana matkailussa hyvin paljonkin. Lappeenrannan matkailupäällikkönä muun muassa niin hän sitten piirsi tämän. Hän piirsi tämän ja me päädyttiin siihen, että siinä on maapallo ja sen päälle on sitten Suomen kartta. Ja sitten tilattiin ensimmäiset merkit. Ja kun me tilattiin ensimmäinen satsi, oli ehkä 100 merkkiä, mä en tiedä, Sporrong sen teki muistaakseni Tammisaarissa, niin me huomasimme, että siinä on nyt jotain outoa. Ja sitten huomattiin, Ahvenanmaa puuttuu. Se Ahvenanmaa oli totisesti jäänyt pois ja koko se sarja meni sitten roskikseen. Ja sitten saatiin, Ahvenanmaa oli hyvin tärkeä, matkailullisesti on ollut ja on edelleenkin hyvin tärkeä. Ja sitten saatiin se sitten ja sitten se oli hopeinen merkki ja sitten Suomen kartta siinä Ahvenanmaan mukaan lukien. Myöhemmin tuli sitten kultainen myöskin, joka oli vaatimassa sitten vähän enemmän, jotta sen sai koulutusta ja niin edelleen. Mutta tästä se lähti. Ja sitten halusimme myöskin katsoa. Me valvoimme hyvin tarkkaan tämän opasmerkin. Sen kääntöpuolella oli sitten stansattu myöskin numero. Ja opasliitto sitten hyvin tarkkaan katsoi, ketkä saivat sen ja vaativat sitten jatkokoulutustakin ja niin edelleen, jotta sai ylipäätänsä käyttää sitä merkkiä. Hur gick det till att vi fick en sån här? No, det var Riksguidekommittén som först kom på idén att vi behöver ett gemensamt märke som man känner igen i Finland, att där det finns guider som kan sin sak. Och dessutom kunde vi på ett eller annat sätt försöka se till att guiderna också fortsätter och utbildar sig vidare. För det behövs alltid. Samhället förändras och guiderna bör också förändras. Och vi beställde den första satsen av märken som Eeva-Liisa Tarvainen, senare välkänd inom turismen i Finland. Hon ritade det, hon var skicklig på att rita. Och vi bestämde oss att det ska vara hela världen, en jordglob. Ovanpå den sätter vi Finland in på världskartan. Och så beställde vi det här märket tillräckligt stort så att det syns. Och så kan man stansa in dessutom ett nummer på baksidan så att det faktiskt kan kontrolleras vem som har ett äkta märke. Och så fick vi de första 100 exemplaren. Och så tyckte vi att någonting är det som inte riktigt stämmer. Någonting är det. Och så märkte vi. Åland saknas och Åland är ändå i vår turismhistoria ett av de faktiskt viktigaste, om inte till och med det viktigaste landskapet som levde på sin turism redan då när det här var aktuellt. Och därefter så skaffade vi ett nytt märke, fortfarande i silverfärg med blå karta över Finland och Åland skilt för sig som verkligen syntes då. Senare har det kommit andra till, guldfärgade också, men där ska jag inte yttra mig desto mera. Okej.